Kabayan ti hazo ko bago nagiting sanghon ni Tapulakis do maniti manupo da hazo Bishop Joseph Laudin daiti zo bago kasimbahan boss kadazan kanaw kanang makinaw. Daiti zo bago point pahudiaw dong mamanaw point tunda homon domonong puan Daiti zo bago popotunu diti hangga kodnu moy da au ko hidaw lahannu Daiti zo izo tasabno kovang nuto huduk adi Daiti zo vagu mengunsuk tiaw memanang sundung okot ahamo tiavina zaanu Daiti zo bago mamason dia humansan humizat mimpoy molu Daiti sudau Daiti zo bago mongiyak diau do mimbaa mangahas boos omitonu Daiti zo vagu popyang kung hozuk do hozonu monohinas do oi tondau Daiti zo monon tuduk zo lahan momo votik togingo Daiti zo vagu mengunsuk tiaw mamanaw sundung okot ahamo tiavina zaanu Daiti zo bago mamason diaw humansan humizat mimpoy monu Daiti sudau Daiti zo vago mengunsuk tiaw mamanaw sundung okot ahamo tiavina zaanu Daiti zo vago mamason diaw humansan humizat mimpoy monu Daiti